Ahee, namukela kambe ka Mazda Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhlanje hi khayela la hi Sayicology. Loyi nga ta hi khe n'wi link of course na 10 button trust. Then emakumu of course hi ta tlhela la hi producer. Of course ya hosi ngove Mr. Post. So already previous mi nga mi swi vonile ku hey yi suke kusuka Sayiko era ku bifa 10 button trust. I video leyi mi nga se yi vona hi misele ndzhaku blind. A hi misele ndzhaku blind. Ku busy ka gaza sweswi. So of course 10 button trust ivi a hlamula of course. Hey hayi a va n'wi twangi Sayiko a va n'wi twangi. La of course nga fika a tag post ya liya Sayicology la nga kombisa of course la ku bifa demand. So fika hi vona fika tsala ku shame. Ayi wena u tsandzeke no toileta ka Masingita garage hi ku pfumala tirhandi. Ka Masingita garage of course i shell ya le Giyani tani khani yi vekela kwalani for those who don't know it. Se ve ngwa yi tse ku toilet hikuva yi kha yi pfumala tirhandi. Ku huma ti-file mos okay. Yeah. Loko endla album ya Msila wa Yingwe swakudya a no ku xavela okay nga ma ehleketa album Msila wa Yingwe yo hetelela la nga hi endla le ka hosi ngove Mr. Post a vo hi xavela swakudya Sayiko okay ya ku draw mali ni loko dyondzisa na tinambara a wu ti tivi leswi nga fika kombisa swona endla kha kombisa ku a wu pfumala na mali yo heleketa ti-producer okay Vadawu na DJ Gift a no heleketa ku na ti-information to tala mara Sayiko loyi i nga jikala munhu loyi a nga ku pfunetelangi so mara endla kha kombisa ku na live ya Facebook ni ku dyondzisa no tsala a wu swi koti i tlhela swi mention swo tsala a ni nga se swi hlaya swilo leswi kulala ntiso hi n'wi mi swi twa ku master tin no vona hi nti ku kula luyini and then ni ku hayi ni ta swi vuyela as you can see kwalani so i kombisa ku na live nga ku kula ntiso Sayiko mhani swi vona ti-live leti a hamba ti endla initially a sungula ndlela hi munhu and then yena va n'wi nyiketa foni a ni ti ku ni nga yi kuma video unfortunately video leti to tala ti deleteriwini a hi swi tshiki and then a continue ya kombisa ku remember loko u ni rhoma ku ya ku xavela khoto na fole ivi swi endla 75 rand ni ku kuma u bohanile u twa hi nga ku hume 750 rand swo ku loko nghena notification Sayiko yi twe na ku i 750 ku ze a va yi bohanile hey guys hey gaza ta vuya beef leyi nga la no ku na ti-file hinkwato okay and then of course va mpanyesa va ze va ku byela ku a hi 750 ku hume 75 rand emndala kombisa ku a yi tinghoma na mina ni ta pfa ni kha ni hangu no xa ti-voice note ta loko mi kombela ku phasiwa cherry mi kombela na 30 rand ya airtime yinene hi Sayiko ku le ku tikini okay a swi helelanga la yi tlha a henhla of course a tlha kombisa na swin'wana lama la nga fatsala ku miza loyi Sayicology i ze hi ku Wi-Fi ya Mr. Post a yi n'wi connect a lava hi n'wi pfuna loko hi n'wi pfuna hi kuma ku u pfule bluetooth yo veri ngwenya yi pfule bluetooth instead yi pfula Wi-Fi no Sayiko no timhaka ti ri ku biheni la endla tlha kombisa ku se a la ku connecta Wi-Fi hi bluetooth na mina ka domi ni nge chavi ivi a ni bloka u yi kwi kasi a mi wina hi pfula la va yi blokini ngwenya swi ri ka akhawunti ya Sayiko hi ku andla yi komba notification swi loko laha va kha va ri vambirhi na Sayiko se ku le ku tikeni guys ku le ku tikeni swinene and then of course ku tlhoko na post yin'wana yi nga tlhe yi tsariwa kwala ka akhawunti ya Sayiko a nga fika tsala ku phela ka gaza munhu wa mahanyelo va vula munhu wo jamukeriwa a miyela ka mina a swi kona swi sweswo a swi kona swi sweswo patrawa ka hakeriwa mina rungula photographer liya yo chansa mi n'wi byela ku hi Good Friday nata kumbe ni rhangisa beef track month and a pfa a thotha yona Sayicology independent as you can see hey ka tika thweka n'wana 6 beef leyi ya namba ndzeni rivera kambe yi fike hi tlhelo ra hi timhaka ta producer ya hosi ngove Mr. Post ya so na yena yi fika a tsala hi ti 16 February as you can see loko hi fika hi scroll life hi kuma ku hayi ku na hungu ro karhi a nga fika a ri tsala laha la nga fika tsala ku album loading vanhu va ka Gaza my favorite track title i vanhu va ka Gaza track ya yena leyi n'wi tsakisaka so i ri album loading so i khani yana kha ni hleketa hi swona ku a nga kha zama ku vula yini so swi ti kombeni na ku maybe na yena a nga la kha humesa hi Good Friday so problem a nga direct a swi direct ku i la ku humesa rihi
like ku ina usually like normal a nga humesi hi vo Good Friday mara swi tikombi na ku humesi Good Friday based on swilo swi hlayisaka swona so a redzi maybe ho se ngo ve na opportunity yo a nga humesa beef ka DJ Gift koko hey so far a se za hi vonana i hosi ngove swi tikombi na ku tsakela ku va a va ka album ya DJ Gift ku na previous ya last time swi vona ku a dinga na mhaka na swona hosi ngove hi ku di kombisa ku a dyiweli ka team ma yi kuma ya na mhaka leyi so a redzi hopefully ta va kona loko va kona hosi ngove swi nga pfunanyana ma kota ku tlhaya bifa hi ku hey beef yi ta ku neleni hosi ngove ha swi tiva ku ku ya ku bifiweni ka album ya hlavu and there's some possibilities of course ku Sayiko na ya nga tlhaya bifa so a redzi guys a redzi hi leswo mini vone tekeka komani phela yi rhumiwini wino koti n'wana mhani why would it so urhunga teki hi ndlela yaleyo koti n'wana mhani why would it so urhunga teki hi ndlela yo tani loko tangu yi hlakarile wo cukumeta mulu wanga cukumeta cukumeta loko swi hlakele loko swi hlakele mulu cukumeta koti n'wana mhani ni ku tshika swa vusopa ni ku tshika swa vusopa ni ku tshika swa vusopa a swi hambanangi na ku rhunga BBD na ku rhunga BBD hi ri kona yi gazeli n'wana mana stadium se papa ri na le mina na to mi tsakisa ni kona ka gaza hi leswo a se hi pfale makete mina na papa rulana niwani i kuna na nkuna na va ka tlanganene papa ya mina ni mavona ni gozeli n'wana mani papa ri na le mina